Umuryango Peace Mahoro Association watanze inkunga igamije gufasha abaturage bo mu gace ka Uvira bahungiye mu Kamanyura nyuma yuko umutekano wabo wahungabanijwe. Iyi mfashanyo ikaba yaratanzwe ku cyumweru umunsi umwe ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Iyi nkunga yatanzwe igizwe n'ibikoresho byibanze byo mu rugo bikaba birimo matela 300, amapere 300 y'amashuka, ibirengeti 300 ndetse na mustikeri 300 zo kwirinda indwara ziterwa n'imibu. Ibi bikoresho byashikirijwe imiryango yahungiye mu Kamanyura bavuga ko bari bamaze igihe bakeneye ibikoresho nk'ibi. Mu ijambo ryo waje userukira uyu muryango Mahoro Peace Association yatangaje ko iyi nkunga igamije gufasha izi mpunzi kongera kugira icyizere n'ubuzima bwiza, anashimangira ko Mahoro Peace Association izakomeza kuba hafi y'aba baturage. Munyemerere dushimire Peace Association Amahoro mu by'ukuri aho bari mu bihugu bitandukanye babashe gukusanya inkunga mubona hano, yabashije kugera hano za matora, ibiringiti, amashuka, n'abavandimwe banyu n'abana banyu, abandi n'ababyeyi banyu. Mu by'ukuri nabo kuva kino kibazo cyaba ntabwo bararyama kandi ndabizi neza ko bashiramo imbaraga zose zishoboka, bashiramo umuhate wose ushoboka. Icyo dusabwa gusa no kubagirira icyizere, no kubagirira icyizere. Ibidakunda ku munsi umwe ariko bababaye birenze uko mwebwe mubabaye, kandi nabo bafite impungenge z'ibyo. Twazanye amamatora 300, tuzana peya z'amashuka 300, tuzana birengeti 300, tuzana na mustikeri 300 bishingiye umubare ugihari. Nubwo hari ibibazo byinshi bagifite ariko ibyo byose bizagenda bikorwa gahoro gahoro. Tuzi ko hari n'ibindi, ariyo mpamvu dukomeje gusaba ubushobozi bw'abantu batandukanye kugira ngo bakomeze bakora ibikorwa byiza nk'iby'ubutabazi. Izi mpunzi zahawe iyi mfashanyo zashimiye cyane umuryango Mahoro Peace Association kubw'ubufasha bahawe, bavuga ko buzabafasha cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi. Jewe ni mu izina ry'impunzi zavuye Uvira, ndabizi ko wenda abangaba bose nibamara kuronka ibi ngibi batabasha kuvuga, ariko mwese ndabavuye. Turabashimiye abantu badutekereje kandi mukatugoboka muri iki gihe kimeze gutya. Twari impunzi dutekereza uko bizamera nuko bizagenda, ariko mu izina ry'impunzi zavuye Uvira dushimiye Mahoro Peace ibashe kudutekereza. Umuyobozi wayo n'intumwa ziserukira ziri hano turabashimiye. Jewe biranejeje cyane, maze kuronka ibintu ndagira ngo muri ko murabibona iri joro ndasinzira sinicura. Uko murumva naronse matora, naronse kirengeti, nabampaye mustikeri ni drape. Wetu tugashukuru eno association yitu Amahoro kuyatubwira yatutabala tukatikita kuyoka Uvira kwisana koko no turiyaha, ariko vraiment tushukuru association yatukakohe yatuweza mamatela yatuweza n'ibikukwika indubindi. Bashukuru na president wayo Kabunda Glacia kubyo bamutugirira batacokeye aho batatuhe mukire bagendere kututabala nabo ngore mpaka siku zigana bino bigatutabala bwenera ariko batacoke kandi bandonga bafamu gwejera hashi, lakini kurengera kuba bidonga matelane masuka gwejera buja. Ini kigo cya Lalugola Saidi, ndashukuru manga association Amahoro kutukabira bino umupotelecho kumbaka tushitwangai isaka Uvira itwa ono tukwasena kumbaka lwa conflit male uja umbuka uja Uvira na bibo itocho twasena ono twashika kila tutushimulala hase, lakini association Amahoro alo tukurangena atokabira mamatela n'umusuku umuchunge na mamustike umuchunge na mashuka mibu era antuka mwana omba wateleche na akwateleche president Kabunda Douglas waloto wa imani nao no msahada kuitoka vile yolo no enutuba. Asante sana mwana omba mateche sana na Mungu abaelele, amen. Turashimira cyambere abanyakamanyiro bakaduhaho turara nubwo
batari babishoboye byose ariko uko bari bashoboye baradufashije. Ikigira kabiri turashimira Mahoro n'abayobozi bayo. Turashimira abayobozi ba Mahoro badutekereje, bagumye kutuzirikana nubwo bari kure nubwo batari hafi, ariko tuzi kuko mu mitima tubana. Badufashije, twabonye matera, twahitiye mu mazu y'Abanyakamanyu, tukarara hasi, tukarara aho tubonye. Ariko uyu munsi twabonye matera, twabonye misikeri, twabonye amashuka, twabonye ibirengeti. Turashimira Papa Douglas umuyobozi mukuru ukuriye Mahoro. Turagushimira mwene data mukunzi wacu, umizubane natwe kurikirane uzagezi wacu mpira habonetse tugasubira. Murakoze. Pamoja na kiongozi wao ambayo ana shirika hiyo anaitwa Douglas Wagasore Kabunda. Tunashukuru viongozi wote wa Mahoro Peace Association. Twibutse ko imiryango irenga 200 ahanini igizwe nabo mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko hakabamo n'indi miryango mike yandi moko ariyo yahungiye mu Kamanyura. Aba bose bakaba bahawe ubufasha bungana. Aba baturage bose bahunze kubera gutinyirira umutekano wabo nyuma yuko AFC M23 ivuye mu muhana wa Uvira.